Kalam suci sentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Peradaban Islam ayo kita bangkitkan untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Peradaban Islam ayo kita bangkitkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harapan agama untuk putra putri Islam, majulah serentak genggamkan persatuan. Peradaban Islam mari kita bangkitkan. Untuk masa depan Islam makin cemerlang. Peradaban Islam mari kita bangkitkan. Untuk masa depan Islam makin cemerlang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kembalikan kekuatan peradaban, akhlak sosial bangkitkan pergerakan. Ayo kembalikan kekuatan peradaban, akhlak sosial bangkitkan pergerakan. Misi Rasulullah kita selamatkan, harta dan tenaga ayo kita korbankan. Pahala beramal itu maksud tujuan, sunnah Rasulullah hakikat ditegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita bangkit membangun pergerakan. Ayo bersatu berbuat kebaikan untuk negara, bangsa dan keadilan. Dan untuk syariat mari kita tegakkan. Untuk negara, bangsa dan keadilan. Dan untuk syariat mari kita tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangunlah wahai pemuda-pemudi Islam, mari rampungkan untuk panggilan iman. Wasiat Nabi kuatkan pegangan, harta dan tenaga mari kita serahkan. Wasiat Nabi kuatkan pegangan, harta dan tenaga. Yang koceh ni kun. Ana cara cuaca kan? Cuaca kau ujian. Mari kita serahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bina persatuan, hancurkan permusuhan, maju serentak mencapai kemenangan. Bina persatuan, hancurkan permusuhan, maju serentak mencapai kemenangan. Barisan muda umat, mari kita bangkitkan. Sunnah Rasulullah mari kita hidupkan. Wanita peduli umat, ayo kita bangkitkan. Arus kebaikan mari kita kuatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buang kekikiran, hilangkan ketamakan, tegak keadilan, hilangkan kesombongan. Satukan tujuan menuju peradaban. Mari semua tegakkan syariat Islam. Satukan tujuan menuju peradaban. Mari semua tegakkan syariat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bina persatuan, hancurkan permusuhan, maju serentak mencapai kemenangan. Bina persatuan, hancurkan permusuhan,
maju serentak mencapai kemenangan. Barisan muda umat, mari kita bangkit. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore yang berbahagia ini bertepatan dengan hari Kamis tanggal 12 Maret 2020. Kita menyerahkan RAP serta gambar pembangunan rumah BMU WPU 049 atas nama keluarga Bapak Muhammad Rida di Kampung Lam Ili Tengah, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Barisan muda umat, mari kita bangkitkan sunnah Rasulullah, mari kita hidupkan. Wanita peduli umat, ayo kita bangkitkan. Arus kebaikan, mari kita kuatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buang kekikiran, hilangkan ketamakan, tegak keadilan, hilangkan kesombongan. Satukan tujuan menuju peradaban. Mari semua tegakkan syariat Islam. Satukan tujuan menuju peradaban. Mari semua tegakkan syariat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bina persatuan, hancurkan permusuhan, maju serentak mencapai kemenangan. Bina persatuan, hancurkan permusuhan, maju serentak mencapai kemenangan. Barisan muda umat, mari kita bangkitkan sunnah Rasulullah, mari kita hidupkan. Wanita peduli umat, ayo kita bangkitkan. Arus kebaikan, mari kita kuatkan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Barisan muda umat, mari kita bangkitkan sunnah Rasulullah, mari kita hidupkan. Wanita peduli umat, ayo kita bangkitkan. Arus kebaikan, mari kita kuatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buang kekikiran, hilangkan ketamakan, tegak keadilan, hilangkan kesombongan. Satukan tujuan menuju peradaban. Mari semua tegakkan syariat Islam. Satukan tujuan menuju peradaban. Mari semua tegakkan syariat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bina persatuan, hancurkan permusuhan, maju serentak mencapai kemenangan. Bina persatuan, hancurkan permusuhan, maju serentak mencapai kemenangan. Barisan muda umat, mari kita bangkitkan sunnah Rasulullah, mari kita hidupkan. Wanita peduli umat, ayo kita bangkitkan. Arus kebaikan, mari kita kuatkan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.